Esperem que estiguem conscients d'aquesta malaltia, d'aquest trastorn, no? I tenir-lo en compte, no? I els pares estar conscients de que és un gran risc pels seus fills i que intentin pues, evitar l'autoexigència i la rigidesa prolongada de conflictes i tal, perquè això afavoreix el desenvolupament de l'enfermetat. L'autoexigència familiar, la rigidesa a casa, la sobreprotecció també. Sí. És que a vegades amb coses tan fàcils, no sé, tan... Sí, que un diu tan òbvies, no? Sí, I el jove les interioritza, no? Potser li dius, mira, estàs no sé, estàs gordo, o estàs jo què sé... I ell una mica ho interioritza, no? I des d'allà comences com un cuc petit que comença a fer-se gran, no? Dins del cervell del jove, no? Que cada dia, ai, mira, m'han dit això, demà li diuen una cosa a l'escola, demà li diuen allà... I comença a pair, a creure... I a creure després comença a patir aquesta malaltia. Com bé has dit, els factors psicològics d'aquesta malaltia poden ser la baixa autoestima, de personalitat, no? I una mica una personalitat obsessiva, no? Que vol aconseguir alguna que és la perfecció i en realitat no s'està aconseguint, sinó que s'està portant a l'altre extrem, que és ja fins i tot hem conegut casos de noies que es queden com un sac d'ossos pobres i que no estan conscients perquè creuen que no, que encara estan molt no sé com dir-ho, molt gordes, no? I en realitat no? Una mica és I sobretot perquè la perfecció no existeix, ningú mai aconseguirà la perfecció. Perquè, vull dir, a veure... El terme perfecte no... Per què no podem ser nosaltres mateixos? Vull dir, no fa falta. Per això mateix, que la perfecció està en un mateix i no en un estereotip on... I més la perfecció cadascú la crea com ell vol, no? Vull dir, no hi ha un prototip. Jo crec, personalment, no crec que hi hagi un prototip de... Relativa imperfecció com una perfecció i estar orgull del tipus. O sigui, no, les coses que no tenim bé, intentar canviar-les, però no tant a l'altre extrem, vull dir, anar en un entremig, no? No fa falta agafar les coses... Des del raonament, sempre. قلنا بأن هذا المرض هذا اللي هو الأنوركسيا مرض اللي كيقيس أغلبية البنات، ولكن كما قلنا حاليا كنعيشوا بأن الشباب والدراري تهم ولاو كيعيشوا هذا المرض هذا وكيأثر عليهم نفسيا، لأن الولد ولا البنت كيبغيو أنهم يوصلوا لواحد النيفو ديال البرفكسيون كنقولوا، يعني الجمالية، ولا خصني نكون بحال داك الموديل ديال الاخر، ولا خصني نكون بحال داك اللاعب، ولا بحال ديك الممثله، ولا وكينسى بانه راه كيخرج على راسو، يعني انا كيدي راسو بهذيك الطريقه هذيك. لان علاش بالي واحد الحاجه انك دير ريجيم، انك دير رياضه، ولكن حاجه انك دوز القياس ديال هذاك الشيء، دوز ليميت ديال وكما كيقولوا اي حاجه كدوز ليميت ديالها راه كتخرج عليك، يعني ما كتبقاش صالحه لك، سينو كتولي مضره ليك والجسم ديالك والعقل ديالك، لان هذا المرض كما قلنا خويا ابراهيم هو مرض عقلي، يعني يكون اكثر في العقل ديال الانسان كيظن بانه راه غليظ وكيبقى كيفكر هكاك، واخا هو يقدر باقي فيه غير جوج عظام، هو راه كيفكر بان راه هذاك راه غليظ وراه هذاك مشكله، وبانه خصو يرقى بحال الوسواس. وسواس حنا كنقولوا له وسواس، ولكن هو راه مرض سيكولوجيكو، يعني سيكولوجيكو، وكيأثر نفسيا على الناس، كيأثر بزاف. وكما كنشوفوا ان كاين بزاف ديال الكاسوس، يعني نتاع البنات ولا الدراري اللي كيقيسهم هذا المرض والعائله كامله كطيح، لان علاش مرض اللي يستر صعيب وكيخلي ان دابا انت كتشوف ولدك ولا بنتك كيسافر قدامك وهو ما عارفش هذاك المرض اللي راه فيه، دابا هو انت كتقدر تقول له راه انت كتعيش في هذا المرض هذا، راه عندك مرض الانوركسيا، ولا هو كيقول لك لا انا ما فياش شي مرض، كيصعب باش تستعرف، ما كيستعرفوش لان علاش هو مرض كما قلنا نفساني، وكيخلي انا الانسان ما كتيقش شنو كيقول الاخر. مجتمع دائما على 97.7 فريكونسي ديال البروغرام، وكنرجع معكم في الموضوع اللي كنهضروا عليه اليوم، اللي هو موضوع الانوركسيا كمرض نفساني، ومرض اللي كان يعني الانسان، يعني الشاب ولا الشابه ما كيبقاش كياكل كيما خصو ياكل، داكشي اللي كياكلو كيحاول انه يخرج، يعني كينقص الماكله
ولكن داكشي اللي كياكلو يعني داك القليل اللي كياكل كيحاول انه ما يبقاش في الجسم ديالو انه يخرجه من برا لان عنده واحد الاحساس بان داكشي بانه غليظ بانه ما انهم كيبغي بحال كيما قلنا كيبغي يتبع هذاك الموديل ديال البنت ولا الولد اللي طويل ورقيق واللي كنشوفوه في التلفازه نو اليوم كنتحدثوا شويه على هذا المرض هذا والاعراض ديالو وكيفاش نحاولوا اننا نحديو راسنا منه ونحديو ولادنا وبناتنا خوتنا من هذا المرض هذا لانه مرض اللي كيقيس الشباب بزاف ولكن ايضا كيقيس الناس يعني هو عنده يقدر يقيس من 12 سنه 14 حتى ل 18 وايضا يقدر يقيس من 20 حتى 40 سنه يعني عنده جوج ديال pero es más frecuente en adolescentes por eso se le da más peso a la adolescencia sí. Però normalment també pot passar l'edat dels 20 als 40 com també ja depèn de l'especialista diu que pot passar dels 12 als 18 o dels 14 als 18 però vull dir que pot passar en altres edats més avançades però el que dèiem que a part que és un trastorn alimentari de l'alimentació i que causa molts efectes en el cos de la persona que ho pateix té molts factors no? que com bé hem dit i m'agradaria aquí parlar d'una escriptora que es diu Rosa M. Reich que diu que en un dels seus llibres que el sentirse gordo que ya no me sortia el castellà tío, estoy fatal el sentirse gordo es una de las causas más frecuentes que inciden en la aparición de trastornos alimentarios y en realidad no es necesario que la persona presente un sobrepeso real, tan solo es necesario que piense que lo es y que esto le afecte. Vale. O sigui, no només és estar gordo, sinó que també el pensar que ho estàs. No? I encara no és tan gras com i pensar que ho estàs pot induir a arribar a la malaltia. A l'anorexia. Que no només la pateixen els diguem-ne, entre cometes, no? Els que estem... els que es pensen o els que es veuen grassos, sinó els que no ho estan i poden arribar a pensar que sí que ho estan. O sigui que és molt, molt psicològic. Psicològic, totalment. Un altre també I els principis de la malaltia per saber com comença i tal, que estàs agafant la malaltia aquesta? Sí, un dels factors, els principis o factors és també una mica la problemàtica familiar. A vegades depèn de quin jove té a casa no té diguem-ne un clan estable, sinó una família amb problemes i això afecta molt a la persona i fa que i la condueix en aquesta conducta, no? O aquesta conducta alimentària que és baixar de no menjar bé, comença a no menjar bé, després baixar la quantitat de menjar fins a arribar al moment de ja deixar de menjar i a sobre intentar treure-ho tot del cos a través dels vòmits o del que sigui, no? També perquè a vegades quan o és la falta d'un pare o d'una mare com a pilar de la casa o també tenir un pare o una mare a casa que són molt exigents i fa que la persona també això ho visqui malament i que això també la condueixi cap a aquesta malaltia. Tot això són factors, vull dir, depèn de la persona, depèn de cadascú, la pot agafar per un factor o per un altre. I els nivells d'autoestima també ajuden. Totalment, l'autoestima la societat, els companys de classe, com moltes vegades també... Com t'influeixen, és que depèn de la persona. Són molts factors que deben també, conjuntament amb la personalitat de la persona, pot arribar a ser induït a patir la malaltia. Sí, i l'altre factor social, i ja ho hem comentat, que és el patró aquest de bellesa, no? que ens fan veure en alguns mitjans de comunicació i... Sí, les consignes de publicitat com cuerpos perfectos, dietas milagrosas para adelgazar, figura ideal... Clar, i que ens posen això, no? Models i que totes les dones hem de ser iguals, no? Déu-n'hi-do. Pues jo a mi uns quants anys per arribar a ser aquesta model, no? مستمعين الكرام كما احنا دابا في الموضوع ديالنا اليوم واحد الكاتبه كتهضر واحد من الكتب ديالها كتهضر بان كاين هذا المرض هذا يعني ما كيقيس غير الناس اللي كيشوفوا اللي هما غلاضين سينو كيقيس الناس اللي ماشي غلاضين يعني هما نورمال ولكن في الفكره ديالهم انهم ناس غلاض يعني
ما كتبقاش غير في الغلو ديال سينو كيكون داكشي كما كنعاودوا نقولوا مرض نفساني وعقلاني. يعني الانسان داكشي اللي كيفكر في عقله كيخليه انه كينسى بان الحقيقه راه ماشي هي داكشي اللي كيفكر هو. نعم. Si estás flaco y piensas que eres gordo, imagínate dónde vas a llegar. Si... Claro, por eso que perciò que hi ha gent que ja està malament, vull dir que ja està normal i a sobre es pensa que està gorda i amb aquesta problemàtica de la malaltia, no? Que és baixar el menjar, vomitar i tot, al final acaba un sac d'ossos la pobra. després hi ha un altre المشكلة الأخرى وهو مشكل العائلة. بزاف المرات كنشوف بان في العائلات ما كيكونش واحد الاستابيليتات، واحد الراحه، واحد كنقولوا يعني العائله كتكون مشتته وما كيكونش واحد القاعده، يعني ما كاينش واحد القاعده، شكرا ما كاينش واحد القاعده في العائله، وكيكون داكشي يعني الولد كيأثر عليه وكيخليه انه كيعيش هذا المرض هذا وكياخذوا يعني الالترا اكستريم، كنقولوا يعني الاكستريم الاخر. ولا ايضا كيكون في العائله شي اب ولا ام اللي كيكون سلطويين بزاف وكيخليو ان هذا الولد ما كيعيش هذيك الشخصيه اللي خصو يعيش، سينو كيبقى كيشوف حوايج اخرين وكيعيش هذيك كيعيش مال كما كنقولوا، يعني كيخليه انه يمشي لهذا المرض ولا كيمشي حوايج اخرين. نعم. يعني اما كيمشي لهذا الانوركسيا ولا يقدر يمشي ايضا لحوايج اخرين خايبين بحال دروغه ولا حوايج اخرين اللي اليوم ما كنهضرش عليهم. ايضا كاين واحد الفاكتور اللي هو سوسيال تاع المجتمع اللي كنشوفوا ان في التلفازه في جميع القنوات اللي كنشوفوها هنا في اسبانيا انهم دائما كيوريونا واحد المثال ديال الشاب ولا شابه اللي حسين اللي رقاقين وزوينين وخصنا نتبعوهم كاملين. نو حنا كل واحد شخصيه ديالو، كل واحد خصو يتبع هذاك الشيء اللي خصو اللي هو عليه، يعني ما خصناش نتبعوا شي حاجه اللي سي كلكم راعون وكلكم مسؤولين عن رعايتكم. نعم شكرا. نمشيو نسمعوا شي حاجه لان عرفتي هذا الموضوع هذا زوين بزاف. غنمشيو نسمعوا اغنيه امازيغيه كرم ونرجعوا معكم مستمعينا الكرام. Anem a escoltar aquesta cançó a Amazic i tornem a continuació per continuar el tema d'avui. رجعوا للبروغرام كملوا الموضوع ديالنا اليوم، ولكن قبل بغيت معنا ابراهيم اللي ما تحدثش اليوم. انت باش نقول له يعني انت معنا باش ندخلك شويه معنا في الموضوع. لاباس عليك ابراهيم؟ لاباس الحمد لله. عاد باقيلوا لي بان ابراهيم لاعب ديال الباسكيت، وقلنا يتحدثنا شويه على هاد اللعب، هاد الرياضه هذه رياضه زوينه ياك كتعجبك؟ كتعجبني بزاف ياك. ومفوقاش انت كتلعب باسكيت هنا في اسبانيول درك شي 3 سنين. ولكن في المغرب كنت لعبتها في المغرب ملي كنت صغير. مزيان. ومع من كنت كتلعب، مع من كتلعب هنا حاليا؟ لعب مع واحد ليكيب هنا في خيرونه سميتها اونيار. مزيان. اونيار guanyat la Lliga l'any passat. Sí, ja m'ho acabem de dir. نعم. وخصنا نمحيت ابراهيم كيلعب الكره، كيلعب الباسكيت عفوا، وبغينا نتحدثوا معك لان احنا اليوم كنهضروا على موضوع ديال الانوركسيا، موضوع اللي كيقيس غالبا كيقيس البنات والدراري لانهم ما كياكلوش مزيان وانا بغيت تحدثنا شويه على التغذيه السالودابل اللي نتايا كتريكومينيها للدراري والبنات في الشباب. سيرتو كومو ديبورتيستا لقيت اللي ماكله وداكشي. خصك تاكل سلايت بزاف. تاكل داكشي ديال الحوت ودير شويه، خصك دير شويه لونطريمون لابد، نمشي شويه للبيسين، بيسكليت، جري،
جيمناسيو. نعم ولكن هذا الشيء كامل خويا ابراهيم هذا الشيء كامل ولكن كما كنقولوا كاين واحد البروغرام في هذا الشيء كامل باش استهلك بلا ما تهلك الله يحفظك يعني هذا الشيء كامل بلا ما ندوزو يعني الاخر ديالو يعني الليميت ديال الجسم ديالنا لان كل انسان انت يعني كرياضي كل انسان عنده واحد القدرات اللي يقدر يديرهم ولكن ما خصوش يفوت هذاك يعني داك الليميت ديال الصحه ديالو. شنو كتقول لنا في هذا يعني سي الحمد لله ما كاين las de hoy en día las de donde vas a sacar a las farmacias, las del peso, ya te ponen lo que tienes que pesar normalmente, no? Y todo eso. Però jo de veritat, això de les farmàcies crec que parlarem un altre dia, però no m'agrada, perquè és veritat, posen una noia gorda, 60 i alguna cosa, dic jo no sé si què soc una i que sé ella, no? No, perquè no sé, no hi ha un... no sé, jo crec que ho posen una mica a l'alç, no sé, bueno, ja ho parlarem un altre dia. A lo d'això, a la moda d'avui, suposo. Sí, una mica sí. És que també les farmàcies segueixen una mica no? tornem a lo mateix. نرجع مع إبراهيم يعني كان السؤال ديالي ما فهمتوش مزيان هو يعني واش الولد ولا البنت اللي كيدير الرياضة يحاول أنه ما يديرهاش بإكسيسو يعني أنه يديرها على قده يعني إلا أنا ما عمر درت الرياضة بغيت نديرها ما غاديش نبدي ندير الرياضة 4 سوايع في النهار شوية داكشي اللي بغيت نقول لك يعني غير شنو هادشي في حياة الإنسان يعني شوية بلا نبقى زيد كل نهار شوية والماكله مهمه ان الانسان انه يحاول ياكل مزيان ولكن ما ينقصش يعني ياكل 4 مرات في النهار وياكل التغذيه تكون متوازنه ولكن يعني كي احنا المغاربه دابا كنطيحوا على التفصيل كنكملوه كامل ولكن كنقولوا لا خصني ندير الريجيم ياك وقعت لك وانا بعدا وقعت لي مهم نرجعوا للموضوع ديالنا. شكرا خويا ابراهيم راك معنا خصك انت تدخل معنا في الموضوع لانه موضوع مهم وكنشكرك انك جيتي معنا اليوم وحضرتي معنا وكنتمنى انك دائما تبقى ترجع معنا في البروغرام. Molt bé, ara el nostre amic Ibrahim ens ha parlat, ja que és jugador del bàsquet, ens ha parlat del menjar saludable per una persona i que s'ha de menjar de tot. 4 vegades, com a mínim al dia, hem de menjar una mica de tot, però no deixar el menjar per última hora, sinó, vull dir, no menjar una vegada o 2 al dia i menjar molt, sinó menjar 4 vegades o 5 però repartit. Racionalitzar. Clar, amb racions, 4 o 5 racions, però clar, que no sigui... Una dieta saludable. Sí, una dieta saludable i fer esport. Però també ens recomana l'Ibrahim que intentem no fer esport amb excés. I de cop entra al ritme que està agafant, per exemple, i l'ara no entrar-hi de cop, fer 4 hores o així, no? Vull dir, és començar fent esport a poc, mitja hora, i amb el temps anar ampliant aquest temps d'esport. El que el teu costa demani. Jo crec que el principal és caminar. Allà on te vagis és molt important caminar. Sempre els metges recomanen caminar mitja horeta per la gent gran, pels joves també va molt bé caminar, i si es pot fer alguna més, seguir un exercici regular, que no sigui un exercici en excés, que t'impliqui molt d'esforç ni molt deteriorament físic, però una miqueta així de practicar qualsevol esport, molt poc encara que sigui, però sempre practicar alguna cosa. Molt bé. Doncs ara que hem parlat amb l'Ibrahim, ara anem amb l'altre Ibrahim. És que tenim 2 Ibrahims. Tenim l'Ibra i l'Ibrahim. Així separem una mica. Ibrahim, anem a parlar dels símptomes físics, no?, que té una persona després de patir o patint aquesta malaltia. Sí. Que normalment la major part dels símptomes físics són a conseqüència de la desnutrició i el dèficit de nutrients essencials. O sigui, una persona quan té l'anorèxia, vull dir que en el seu cos falten vitamines, minerals, diguem-ne nutrients essencials pel cos perquè pugui fer aquest creixement normal, no? També es poden afectar a diferents òrgans, no?, per la falta d'aquests aliments, o també per l'excessiva aquesta de vomitar, no?, de vomitar tant, el que fem és afectar alguns òrgans del nostre cos. I també provoca alteracions cardiovasculars, i això fa que les pulsacions cardíaques disminueixin
i la pressió arterial baixi. I això sempre està vull dir, té la possibilitat d'agafar un atac o qualsevol cosa, no? Són també freqüents alteracions electrolitos, que això és perquè en particular, vull dir, és com baixar nivell del fosfato o del, no sé com li diuen en català, bueno, és una d'aquestes com minerals, no? Una substància que tenim al cos i que és necessària. També molt important, debilitats musculars. Una persona anorèxica, a part que només queda en ossos, també és aquesta debilitat. Aquests ossos ja no s'aguanten tant com abans, sinó que està molt dèbil i fins i tot moltes vegades per desgràcia molta gent amb anorèxia arriba a la mort, no? Sí, perquè imagina't que el teu cos sempre ha de fer l'esforç aquell de que cada menjar que t'arriba al cos ho has de treure. Clar. Sempre fer el mateix i al final tot això són efectes no t'alimentes. Són efectes que afecten el cos, no? I fan que vagi deteriorant i que arribi en un extrem que és ja les parades cardíaques o una cosa per l'estil. I també remarcar que moltes persones que agafen l'anorèxia a l'edat de l'adolescència, que és l'edat del creixement, el que fa és que no creixen del tot i poden patir fins i tot retrasos del creixement. Sí. Sobretot si això passa abans de la pubertat, abans d'arribar a l'adolescència i a la pubertat. Sí, en la fase aquesta del creixement. Sí, no? sí. Molt bé. Però també té alteracions psíquiques, aquestes són les més importants, jo crec. Sí. Perquè produeix trastorns afectius d'afectivitat, de l'afecte, no de l'afectivitat. Sí. Vale? Com ara l'ansietat i símptomes obsessius compulsius. I això fa que la gent, als atacs d'ansietat o depressió, no poden continuar les seves activitats laborals o acadèmiques perquè no són capaces de centrar-se en elles. Clar, també les alteracions a la percepció, no? Que aquesta persona percep que està gorda i no hi ha qui li treu del cap, no? Una mica això, no? Que és molt psicològic. En altres ocasions també es poden manifestar quadres, com has dit, no? Ansietat, depressions, fòbies socials, no? Tenir por a sortir al carrer, interactuar. Potser els amics d'abans ja no els sortim a veure, no? Perquè tenim aquesta malaltia, trastorns obsessius i compulsius. Això un altre dia m'agradaria també parlar-hi, que és també un tema molt per dir, que aquestes persones agafen tics o agafen maneres que les fan contínuament sense adonar-se i això també provoca que hi hagi augmentar aquesta malaltia. I conductes agressives. Les persones amb aquesta malaltia moltes vegades es poden manifestar conductes agressives contra dels familiars, contra la gent del carrer, a lo poc que s'associa, vull dir, a lo poc que estan en contacte amb la gent intenten ser agressius i d'aquesta forma és com protegir-se de l'altre, no? نمشيو العربية إبراهيم نحاولوا نوصلوا للمستمعين ديالنا هذا الشيء هذا اللي هضرنا عليه اللي هو مهم كما قلنا سيمتوماس فيزيكوس يعني نتاع التغييرات اللي كيقيسوا الجسد قلنا بأن هذا الآخر كيقيس بزاف التغذية يعني قلة التغذية ولا التغذية اللي ماشي هي مزيانة كتخلي أن هاد الشخص هذا في الجسم ديالو كينقصوه بزاف ديال الفيتامين بزاف ديال الحوايج المهمين ان الجسم كيعيش بهم يعني مع الوقت كيقدر يقيسوه بزاف الاعراض منها الامراض القلب امراض ديال الشرايين امراض ديال المهم كثير من الامراض اللي كتخلي ان هذا الانسان هذا كل نهار كيمشي للقل يعني كل نهار كينقص mentalmente ayuda a tener muchísimas enfermedades más cada vez tienes más porque es mentalmente te acaba afectando a la cabeza y no controlas lo que haces. Claro. Piensas que es lo que haces, es lo que se debe hacer, pero no es eso. هذاك هو اللي قلنا يعني هو كيكون مرض نتاع بيرسيبسيون يعني كنقولوا يعني في تمازيغت سير تمازيغت عادي رحنا حاقرين مسكين كنقولوا هذا الريفيه no te preocupes aquí parlem tot vull dir
كنا كنقولوا بان هذا المرض هذا كيقيس يعني العضلات ديال الانسان، يعني كيوليو كينقصوا يعني الجسم ديال الانسان، كيفاش العظام ديال بنادم، الاعضاء ديال بنادم ياك كيوليو يعني ما كيبقاوش الاعضاء ديال بنادم. شكرا. يعني العظام ديالو ولا الاعضاء ديالو كيديروا كيما بغاتش تخرج لي الكلمه، داكشي علاش انا وعاونوني يلا جبدوا شويه. نو لان كينقصوا يعني كيفشل هذا ما بغاش مني حدا نتفشل انت. نو كيفشلوا يعني الاعضاء ديال البنات كيفشلوا، ما كيقدرش انه بحال ما يقدرش يهز حتى الكارطاب ديالو، كيولي بحال ستيلوبيك كما قلت لك، كيولي بحال ستيلوبيك. ولكن واخا كاين واحد الانسان اللي كيكون رقيق، ولكن في الجسم ديالو كيكون داير، كيكون مزيان. يعني هذا الانسان هذا ديال هذا المرض هذا المناعه ديالو كتنقص كيوقعوا له هاد الامراض هذه في الجسم ديالو. سي بوكي ذيني بنادم مزداد ذيني بنادم يهرش. نعم بنادم مزداد ديت نسخه بحال ابراهيم سي اما شنو زداد فيه الحمد لله. نو ولكن خصنا نفرقوا، يعني عندك سي ما بين زداد والنهرش. نعم كاين واحد الانسان اللي مرض راه كيبان عليه اعراض المرض، يعني كاين الكثير من الحوايج اللي كيخليونا نشوفوا بان هذا الانسان راه مريض. مالك وبعد على الميكرو من غافت يا صاحبي واستمع من جانس كانوا يزمر ذاته. انا حيت كنقرب للميكرو كنقول له بعد الميكرو باش ما سمعوش كاينو سا كوبليت. وكما قلنا ان هاد الاعراض ديال هاد المرض هذا كيخلي ان الانسان كاين يعني حتى في الشخصيه ديالو كيولي عدواني، يعني يقدر هو بعدا هو يعني ما كيخرجش الشارع بزاف، يعني هو ملي كيخرج الشارع كيخرج على شي حاجه اللي يعني مهمه خصو يديرها، ولا خرج دوك الناس اللي كيكون معاهم دائما كيكون معاهم الشجار، كيكون مدابزه، كيكون صداع تقاس العصب. نعم سي تو قاعد يفغي وذان مو استعجبي زاي وذان. نعم قاس تفضي هاد احسنوها بوركي انت وجي شامل هكا كي نفس الناس يقارس ماري وذان توارنا شو تجي شامل. نعم وكي حتى ملي كيخرج الزنقه ما كيكونش عنده ديك الحريه انه الا عنده الكانه انه يتقيا يقدر يتقيا، يعني كيخاف كيقول ما نقدرش نتقيا في الزنقه، ما نقدرش، لان هاد الناس هادو يعني راه مرض. واخا حنا كنضحكوا اليوم في البروغرام وكنحاولوا اننا نوصلوا هذه الفكره هذه بالضحك والاخر، ولكن في الحقيقه هذا راه مرض اللي كيخلع ومرض اللي صعيب. حنا مع 12 حنا دابا 12 نبون نمشيو نسمعوا موسيقى ديال هدى سعد دير الحب. Nema ascoltare questa cançó també que ens regala la Magda i tornem, són les 12 en punt aquí amb vosaltres a Radio Sal 97.7, la freqüència del programa, i recordem els nostres números, Brahim. 24 91 51 i 972 24 91 52 aquí amb vosaltres a l'altra visió. Fins ara. رجع معكم مستمعينا الكرام لموضوعنا اليوم اللي هو موضوع الانوركسيا، مرض اللي هضرنا عليه وكان ان شاء الله غنساليو غنكملوا عليه الهضره، اللي هو مرض اللي كيقيس التغذيه. نعم التغذيه كيقيس النساء والرجال والبنات والدراري، وكنتمنوا من الله اننا نكونوا يعني عارفين هذا المرض هذا ونحاولوا اننا ما نطيحوش فيه لانه مرض خايب، ونتمنوا الله يحفظ كل المسلمين والمسلمات. Tornem i estàvem parlant dels símptomes psíquics, Ibrahim, i coincidim en que són, que són que aquests símptomes poden sortir d'aquí d'altres malalties com la és que m'he quedat com la depressió, ansietat, sí. I els trastorns obsessius i compulsius, no? Que també aquí hi ha molt a dir. Sí, que los rasgos obsesivos suelen ser muy intensos y hallarse centrados en el tema alimentario, que sempre s'obsessionen amb el tema alimentici, saps? De dir, m'estic mal alimentant, menjo massa, he de vomitar, el que he menjat ho he de treure, i aquesta obsessió, doncs...
Anem a parlar ara una mica de les característiques que té aquesta malaltia, i primer de tot és els hàbits aquests alimentaris, no? Que les persones que pateixen aquesta anorèxia, més l'anorèxia nerviosa, disminueixen voluntàriament els àpats, no? Una mica les racions, i el que fan és començar a mentir als que els envolten, no? La família, no? De dir, ei, estic menjant tot el plat i en realitat només menja una mica i l'altre ho tira perquè la mare o el pare no ho vegi. També el que fan és en lloc de menjar amb tota la família junts, sempre troben una excusa de quedar-se a menjar sols. I al final aquella part que en menja l'acaba vomitant, o sigui que vull dir, mengen molt poc, no? Potser tenen un plat i mengen una mica del plat i el que mengen ho vomiten. Aquesta és la pitjor part de la malaltia, que no tenen l'apoyo, diguem, no, dels familiars i la gent propera, perquè normalment no ho saben, perquè ho porten en secret màxim i com si fos algo d'ells només. Els costa obrir-se a la gent i compartir la malaltia, que és el que s'hauria de fer per combatre-la sempre. És molt complicat. Hòstia, he vist una pel·li que va sobre això. Sí. És molt bona, si vols us la penjo. No me'n recordo el nom. Ja la penjaré al grup. Que recordem que és l'altra visió, no? I que qualsevol persona que ens estigui escoltant i que es vulgui afegir en el grup només ens ho té que demanar en el Facebook i nosaltres l'acceptem. Dèiem que, ja ho hem dit abans, no? Però remarquem-ho, que les persones que pateixen anorèxia el que fan és esport, però esport amb excés, més de lo normal, i tot això per perdre pes, i també provoquen vòmits de manera intencionada constantment per qualsevol cosa que prenen, ja sigui líquids o sòlids, el que sigui, la finalitat de treure-ho jo fora del seu cos. Fins i tot, i això sí que és ja una fase molt més complicada de la malaltia, que és alguns prenen laxants, que són un tipus de líquids que prenen per tal de depurar el cos, i fins i tot aquesta gent el que fa és prendre més de lo normal. O sigui, si ha de prendre una persona normal, aquesta gent pren 2, 3 i cada vegada van pujant de dosis, i per tal de treure el màxim del cos, no? D'allò que hagi agafat. Sí, l'ús d'aquests laxants provoca alteracions gastrointestinals. Sí. Nàusees, vòmits, diarrees degudes als abusos d'aquests laxants, sensació de saciedat, de sentir ni dolors abdominals. Clar, perquè sabem que els laxants són molt forts, i si amunt ja en fas prou, vull dir, aquesta gent n'aprèn molts, i és que es maltracta el cos, però d'una manera brutal. També dir que molts malalts d'aquesta malaltia acaben acceptant aquesta malaltia, però molt pocs arriben en aquesta fase. I els que arriben a aquesta fase normalment són els que tenen més punts, no? Per dir-ho d'alguna forma, per curar-se. Sí, però tampoc ho pintem tan exagerat, perquè aquesta malaltia té cura i és possible curar-se. O sigui, un cop malalt, sí que allà volta enrere, sí que es pot curar, saps? Clar que sí, i aquest és el missatge que volem transmetre. Sí, no, es pot curar, però ha de ser una cosa d'un mateix, vull dir, tenir vull dir, ser conscient del que estàs patint i deixar que t'ajudin, perquè el problema de la malaltia és que un no es deixa ajudar, i el fet de mentir i dir, mira, no tinc res, no voler-ho acceptar, això fa que sigui més complicat ajudar aquesta persona en la seva recuperació, però res és impossible, al contrari. Aquí avui volem que tots els nostres oients, o que tinguin algun familiar o estiguin patint, que sàpiguen que res és complicat, i que si amb les ganes que tenim tots i com a família ajudem aquesta persona, segur que sortirà d'aquesta malaltia i tornarà a viure normal com tots, no? També es considera que l'anorèxia hi ha com una sobrevaloració, no, de la forma. És que és com
Sí, sempre tornem a Sí, a lo mateix, però és que per aclarir-ho més, no? Perquè els nostres oients tinguin clar que és la persona que pateix la malaltia té com sobrevalora, no? La seva forma, no? L'aparença, sí. Sí, l'aparença cap a fora, no? I se n'olvida de que a vegades una aparença de fora no és l'important, sinó el que nosaltres tenim a dins, no? Les persones són maques per lo que són en si mateixes, no per com són per fora. Sí. I ara m'agradaria, si vols, Brahim, parlem dels tipus d'anorèxia que existeixen. Sí. Sí, bueno, que en principi jo tinc dos tipus d'anorèxia, però que sí que hi ha d'altres. Vull dir, jo parlaré de la restrictiva i la purgativa. La restrictiva es caracteritza perquè el pacient intenta disminuir el pes realitzant dietes i practicant exercici físic. No existeixen vòmits autoprovocats ni consum de medicaments per accelerar l'acció de la dieta. O sigui, això que a vegades sembla que estiguem fent règim, no? Com li posem de nom, però a vegades pot ser l'inici d'una anorèxia. Anem al tanto perquè pot ser un inici de l'anorèxia. La purgativa, a part de la dieta i l'exercici, les persones afectades per aquesta modalitat s'autoprovoquen el vòmit. Generalment intenten ocultar perquè ningú ho sàpiga. I és freqüent que aquesta pràctica es difongui amb les amigues o es copiï, no? de les sèries de televisió, no? Que les noies volen ser iguals que les que surten a la televisió, i també consumeixen diversos medicaments que suposadament poden ajudar a la disminució del pes. Això, la veritat que hem d'anar al tanto amb els nostres fills, amics, el que sigui, de que no agafin aquesta malaltia, i sempre parlar de que un mateix ha d'estar content amb si mateix, sigui com sigui. I això de que no hi hagi vòmits autoprovocats ve a que no fa falta que ho provoquin, no? Que ve sempre, allò ha de venir. No, perquè és l'acostum, primer comences provocant-te'ls, i després ja el teu cos s'acostuma tant que l'aliment que ingereixes, aliment que has de treure. Però al principi ho provoques tu, no? Sí, sempre són provocats. No, sempre són provocats, Només que, clar, amb el temps, com que el cos ja s'acostuma, ja ho fa ell. No ho fa ell, tu has de ficar el dit, per dir-ho així. Tu t'has de ficar el dit, però és que el cos t'ho demana. Però al principi ets tu el que acostumes al cos, fiques el dit, vomites, fins que passa un temps que el teu cos ja s'ha acostumat a vomitar, que amb el temps ja t'ho demana. Si no vomites és com una sensació de malestar. Com si hi hagi un pes. Clar, un pes que tens a la panxa, no? Que fins i tot també un documental que ens van passar en una de les classes, una noia el que feia era, quan tenia gana, començava a tipar-se. Sí, a tracones, sí, a menjar, i quan ja estava ben tipa, agafava aigua, molta aigua, i a vomitar. La veritat que hem d'anar al tanto. Mengem, tornem a recomanar una dieta saludable, menjar 5 vegades al dia, poc, però saludable, i no fer aquells menjars que fem normalment, no? De menjar 2 vegades al dia però menjar molt, o menjar basura, no? Com li diuen, o menjar aquest ràpid que el que fa és fer-nos, bueno, no fer-nos cap bé, sinó al contrari. مجدة أعطينا شي موسيقى نسمعوها الله يحفظك. Ibrahim... Vale, sí, ara sentirem una cançó d'Alicia Keys que es diu No One. No és gaire recent, però és una cançó molt maca i digna d'escoltar. molt bé, نمشيو نسمعوا لهاد الأغنية ونرجع معكم مستمعينا الكرام.
من بعد هذه الأغنية اللي سمعنا ديال معين شريف رجعوا نكملوا معكم اليوم البروغرام ديال اليوم، عفوا الموضوع ديال اليوم باش ندخلوا الأركان اللي بقات في البروغرام ديال اليوم. باش أنا واحد الإنسان يعني اللي كيعيش هذا المرض هذا أنه يقدر يخرج منه ولا أنه يقدر يعني يفوته، لأنه كما قلنا المرض هو مرض قاسح ولكن ما كيخليش يعني يقدر يداوى الحمد لله. يعني نعم يعني أنه يقدر يداوى سهل الحمد لله. غير نخص تكون الإرادة قوية ديال المريض وديال العائلة وديال الأحباب ديالو، لأنهم هما حاجة مهمة باش يكونوا معاه باش كيخليوا أن هذاك الإنسان كيبراو ديالو عاوتاني كيف نهار يخرج الشارع عندهم ما يتقبلوش كومو سي فوسي ديفيرنتي. نعم يتقبلوا داك المرض اللي قايسو، ويعني ما تكونش يعني ما تكونش شي حاجه اللي يعني يقولوا له كي ولا يتخلعوا فيه، لان اللي روديانتا من اللي نهضروا شويه على يعني التريتامينتو ولا كيفاش يقدر هذا الانسان هذا تفوت هذا المرض. هو مهم ان الانسان اللي مريض انه يستعرف اولا، يستعرف بانه راه فيه ذاك المرض هذاك، لان علاش الاكثريه ديال الناس اللي كيقيسهم هذا المرض هذا ما كيكذبوا كيقول لك نو انا ما مريتش بهذا الشيء، ما كيتقبلوش. ويقدر حتى انه حتى داك التقيه اللي كيتقيا كيحاول انه يعني يخليها في يعني بينه وبين راسه يعني بالساب الاخر باش انهم ما يعيقوش به. وداك هادشي كيخلي ان المرض كيزيد كيكبر ولا كيزيد بزاف يعني يكون عنده الحريه باش يدير لان المرض كيزيد مع الوقت. ولكن الا حاولنا اننا في هاد الفاس هذه في الاولى اننا نديروا نحاولوا نقصوا يعني نحاولوا نهضروا مع العائله، اي حاجه هضر مع العائله، هضر مع واحد الانسان اللي في العائله اللي كترتاح له، مع شي صديقه. وحنا الا شي واحد هضر معنا في هذا الموضوع نحاولوا ان ناخذه بجديه، لانه مرض جدي يعني ماشي شي حاجه ديال الضحك. ايضا باش اننا نحاولوا نخرجوا من هذا المرض هذا نحاولوا ناكلوا مزيان. يعني الا انت ما كيعجبكش تغلط بالي هذه حاجه مزيانه، لان الغلط راه حاجه ماشي مزيانه، ولكن نعرفوا ناكلوا. يعني نحاولوا نفرقوا الماكله ديالنا 5 المرات في النهار، ناكلوا شويه كل مره كناكلوا، ونحاولوا ناكلوا الخضره، ناكلوا الفواكه، ناكلوا حوايج اللي كترجع لينا بالفوائد، وحوايج نحيدوا علينا ديك الماكله ديال الماكله باسوره اللي كنلقاو يعني شاورما، سمحوا لي دوك الناس اللي يخدمون، ولكن راه في الحقيقه يعني ماكله اللي كضر الجسم مره بالي، ولكن ماشي دائما. لان كاين شي انسان اللي موالف كياكل هذاك الماكله، وتحت داك الماكله هي اللي كتخلي ان الانسان كيقيسوا داك الاعراض ديال هذا المرض هذا. لان علاش هذاك الماكله كتخلي انا حتى حكرت لان في الاستوما شي مرات ملي كتاكل كتحس بحال ثقيله عليك كرشه، كتقول يا اخي شنو كليت، فهمت؟ وداك الشيء من تما كيبقى كيجي لهذا المرض هذا. نحاولوا ناكلوا ماكله تكون يعني سالودابلي، وماكله اللي تكون اكيليبرادا، يعني ما يكون فيها جميع الحوايج اللي كيحتاجهم الجسم من الفيتامين، من المينرالات، من كل شيء. وإلا كان يعني شفنا أن واحد الشخص يعني في العائلة اللي زاد هذا المرض هذا فيه، ولقيناه أنه كيرقق بزاف وكيتقيا وكيتبدل عليه الجو، يعني إنسان اللي ما بقاش عنده اوتوستيما، يعني حب النفس ديالو نقص بزاف، نحاول أن هذا الإنسان نديوه السبيطار مع سبيسياليست اللي غيشوفوه غادي يعرف الحالة ديالو، وغادي يعطي له دواء على حساب الحالة ديالو. لأن كما قلنا أن نفس المرض، ولكن دائما على حساب الشخص كيتبدل. يعني يقدر واحد الشخص كيشدو بواحد الطريقه، واحد كيشدو طريقه اخرى. يعني دائما نحاولوا نكونوا نهضروا مع سبيسياليست اللي يشخص المرض ديالنا ويعطينا الدواء على حساب داك المرض اللي فينا. Després, bueno, ara estem parlant del tractament que pot fer una persona per passar la malaltia, però primer de tot, i és important aconseguir que la persona afectada, no, que pateix aquesta malaltia... El reconeixement, principi, el dir estic malalt i necessito ajuda, demanar ajuda als més propers, gent que tens més tacte i més contacte, i dir, escolta, me passa això, estic fent això, què haig de fer, soc conscient de que estic malalt,
i aquest és el principi. I si ens trobem que algú no és conscient, perquè com bé hem dit hi ha molta gent que no està conscient, costa el reconeixement, intentem nosaltres com a familiars, com a amics, com a gent que coneguem aquesta persona i que estem veient els efectes d'aquesta malaltia, de dir-li, ei, escolta, tens un problema però el pots passar, vull dir, intentem entendre aquesta persona i guiar-la pel bon camí i fins i tot, si fa falta, portar-la a un professional. També donada la naturalesa d'aquest sofriment o d'aquesta malaltia, el tractament el que busca és restaurar una mica el pes corporal ideal, no? Moltes vegades nois o noies que pateixen la malaltia i van a l'hospital i fins i tot són ingressats perquè recuperin una mica el pes, ja que a casa passen una mica però un cop estan a l'hospital estan una mica estan controlats i el que s'intenta és que mengin en l'horari que toca, que no vomitin, que no facin tant d'exercici, perquè fins i tot la persona que pateix la malaltia és una cosa inconscient, que pot estar amb tu parlant i al mateix moment fent exercicis amb les mans, amb els braços, amb els peus, no? Perquè és una cosa inconscient, perquè en la seva ment pensa he de baixar quilos, no? I així també hem d'abordar una mica els aspectes psicològics i emocionals mitjans psicoteràpies, professionals, i també en ocasions es poden utilitzar medicaments per millorar aquesta ansietat que té la depressió o altres problemes psíquics que acompanyen la malaltia, perquè la malaltia no només és el trastorn alimentari, sinó també tot el conjunt de malalties que l'envolten, i que s'han d'intentar una mica disminuir a través de medicaments o teràpies o el que sigui. I intentar tots ser una miqueta més observadors, perquè a vegades pots tenir un cas a casa i no adonar-te'n, perquè estem en una societat que tot va molt de pressa, tot amb moltes presses i no ens parem gairebé mai a observar. Clar. I intentem observar, encara que siguin els nostres més propers, vull dir, no fa falta observar tothom, sinó els teus, saber per què arriba tard, perquè és que això també és un dels temes que a vegades els pares som una mica passotes, i els fills que facin el que vulguin, que mengin el que vulguin, no, intentem una mica controlar-los, controlar-los en el bon sentit, tampoc ser uns pares també tancats i ofegar els fills, sinó trobar l'harmonia entre la comunicació, crear un vincle de confiança amb els fills i molta comunicació sobretot. Sí, i també, i és possible i que també és molt necessari, és el fet de si fa falta i si veiem que la persona està patint molt més del compte, portar-la a l'hospital i que s'ingressi, perquè vull dir, no és un... fins i tot الفكره ديالنا المغاربه شي مرات كنقولوا يعني ولدي لا قاسو هذا المرض ولا قاسو شي مرض اخر خصني نخبعوا على الناس، لا بالعكس هي راه حاجه عاديه، يعني يقدر تقيسك انت، يقدر يقيس جارك، يقيس اي واحد، لان حنا كنعيشوا في واحد المجتمع اللي اي حاجه تقدر تقيسنا، والحمد لله شي مرات خص الانسان يحمد الله، كيقول الحمد لله على المصيبه اللي قاستني، لان يقدر تقيسني شي مصيبه اكثر منها، الحمد لله. وكما كنقول ان الانسان الى وصل بهذا المرض لواحد المرحله اللي هي صعيبه، نحاولوا اننا نديوه للسبيطار، يبقى السبيطار الوقت اللي خاصو، ما كاينش مشكل، السبيطار راه ماشي مشكل، بالعكس حاجه اللي كتخلي ان هذا الولد هذا ولا البنت كي مرتاح وكيخرج من هذا المرض ان شاء الله. Doncs res, avui ja arribem a la fi del tema d'avui, perquè la veritat és un tema hi ha molt a dir, però no som professionals, Ibrahim, Adil, hem fet el que hem pogut, hem après moltes coses i esperem que els nostres oients també hagin après alguna cosa amb nosaltres i que tinguin en compte aquesta malaltia que està molt vigent als nostres dies i està a les portes de les nostres cases. Tinguem-ho en compte. Recordem els nostres números de telèfon: 972 24 91 51 i 972 24 91 52 són els dos números de Ràdio Sal aquí per poder trucar-nos i dir la teva i dir la teva i sobre el tema. Si coneixes algú que pateix la malaltia o algú que vols aconseguir-li alguna cosa des del nostre programa, només teniu que trucar als nostres números o bé contactar amb nosaltres al Facebook, que és l'altra visió. Recordem que podeu demanar la vostra
ens podeu demanar i nosaltres us acceptarem en la pàgina. Recordem que estem a l'Altra Visió, programa a Ràdio Sal 97.7. Anem a escoltar una música i seguidament tornem amb vosaltres amb altres seccions del programa. Y digo, hay unos laxantes, peluches y sueños de perfección. Y aquí un problema que pone en riesgo la salud de muchas jóvenes en todo el mundo. Narrada en primera persona, la niña de 12 años y 64 kilos de peso se siente gorda, insegura, con miedo de fracaso. Siempre fue un cero, bien redondo y gordo. Confesa al comienzo. Sumergida en la superficialidad del adolescente de colegio privado, sus problemas alimentarios acaban de empezar. En lucha contra el mundo y contra sí misma, conoce por internet a un chico 9 años mayor que ella, con quien inicia una relación donde la pasión no deja lugar al compromiso. Luego viene un embarazo y el aborto y la bulimia, de modo que a los 19 la enferma de vida decide suicidarse. Con un lenguaje actual que utiliza el collage, el diario y el relato cielo latino, demuestra que todo, sobre todo una autenticidad que ha convertido absurda en un mito por toda América Latina. Así lo atestiguan los cerca de 200.000 ejemplares vendidos de este libro y una web que es absurda.com, que recibe más de 18.000 visites diàries. Aquest llibre es recomana llegir-lo per no caure en els errors que moltes vegades fem sense ni adonar-nos. El segon llibre, amb nom de Cuando comer es un infierno, de Espido Freire, l'escriptor. Espido Freire nos sirve en este libro su testimonio como joven que se vio atrapada en la bulimia. La bulimia es la otra cara de la anorexia. Desde la insinceridad y la rabia y con una lucidez extrema, la autora denuncia las causas que de manera catastrófica se conjugan para que miles y miles de jóvenes sucumban a un mal que lleva aparejadas gravísimas secuelas físicas y psíquicas. Las protagonistas de este ensayo forjaron con el dolor propio de sus familias las armas con las que salieron de su particular infierno. Sus palabras servirán sin duda de ejemplo y estímulo para otras víctimas que como ellas luchan por superar esta enfermedad. Doncs aquest llibre sí que la veritat també us recomano que es llegeixi, ja que dona molt estimula, no? que totes podem amb la malaltia. El tercer llibre, i titulat Les xiques de Alambre, de Jordi Sierra y Fabra, escriptor que ens agrada a tots. Jordi Sierra y Fabra es uno de los autores más citados y leídos en lengua española, tanto por la innovación de sus propuestas literarias como por la enorme capacidad de sorprendernos con sus tramas y desenlaces. Su obra abarca todos los géneros y es uno de los escritores de lectura obligada en escuelas de España y Latinoamérica, campo en el que es un verdadero experto y un gran comunicador. Galardonado con casi 20 premios literarios, su narrativa aborda el compromiso de contar lo que ve y lo que siente a través de sus constantes viajes por todo el mundo. Fuente que le nutre de toda la energía que transmite a través de sus personajes y novelas. Doncs us deixem amb aquests 3 llibres i espero que us hagin agradat. I el quart llibre, i que és un llibre que també us recomano que llegiu, es titula L'art de no amargar-se la vida, de Manuel Borrell Muñoz, un doctor que ens parla de les claus del canvi psicològic i la transformació personal. La vida és per guiar-la, estimar, aprendre, descobrir. Això només ho podem fer quan hàgim superat les nostres pors i descobrir l'art de no amargar-se la vida. El llibre és escrit per Rafael Santandreu i el pròleg del llibre el fa Manuel Borrell Muñoz, que és un doctor que parla de l'èxit d'aquest llibre, i en Santandreu exposa en aquesta obra un mètode pràctic clar i científicament demostrat per caminar cap al canvi psicològic. Amb anècdotes extretes tant de la seva consulta com de la seva història personal, l'autor ens mostra com transforma la nostra manera de pensar.
L'art de no amargar-se la vida ens ofereix les darreres eines de la psicologia cognitiva més poderosa, l'escola terapèutica més important del món. Albert Ellis, el pare d'aquesta teràpia racional emotiva conductual, que també recomano que es llegeixin textos d'aquest senyor que parla molt de la psicologia cognitiva. Doncs res, aquests són els 4 llibres que portàvem per avui i ara anem a l'altra secció, però abans anem a escoltar una cançó i tornem seguidament. تنيم مجد alguna cançó؟ ورجعوا معكم مستمعينا الكرام من بعد ما نسمعوا لهذه الأغنية، من بعد ما تحدثنا على 4 الكتوبة اللي اليوم جبنا لكم، اليوم جبنا باش انكم تقراوهم، وكنتمنوا انهم ينالوا الاعجاب ديالكم. نسمعوا لهذا المقطع ونرجعوا معكم. تنسى كأنك لم تكن، تنسى كمصرع طائر، ككنيسة مهجورة. أعرفه. أيها النسيان. El gallo, el perro y la mujer del labrador. El labrador, al ver al asno en estado tan deplorable, quiso saber lo que iba a pasar entre él y el buey, y acompañado de su mujer, fue a la cuadra cuando el asno preguntaba a su compañero qué pensaba hacer el día siguiente. «Haré lo que tú me has aconsejado», repuso el buey, «es decir, fingiré que quiero dar cornadas a todo aquel que se me presente por delante». «Me parece muy bien», replicó el asno, «pero te advierto que esta mañana he de decir al amo que ya que estás enfermo y no puedes trabajar, que te maten enseguida y que llamen al carnicero antes de que enflaquezcas». Estas palabras produjeron el efecto que el asno se proponía, y el buey dio un mugido de terror. El labrador prorrumpió en una carcajada tan grande que su mujer se quedó sorprendida. Quiso saber la causa, pero su marido le dijo que era un secreto y que se contentase con verle reír. «No, quiero saber la causa. Me es imposible decírtela. Me río de lo que el asno está diciendo al buey. Lo demás es un secreto que no te puedo revelar, pues de lo contrario me costaría la vida». «Eso no es verdad, y tú te burlas de mí. Y si no me dices lo que han hablado los animales, te juro que voy a separarme de ti para siempre». Y la mujer entró en casa y se pasó la noche llorando en un rincón. Inútiles fueron los ruegos de su marido, que la amaba con ternura, para que desistiese de su empeño, y las súplicas de sus hijos y todos los individuos de la familia. La mujer continuaba llorando, y el labrador, perplejo, no sabía qué partido tomar en tan apurado trance. Tenía el labrador en la quinta, además, 50 gallinas, un gallo y un perro que guardaba la casa. Estaba el infeliz sentado en la puerta y cavilando acerca de su triste suerte, cuando oyó que el perro reñía al gallo porque cantaba alegre y ruidosamente. «Has de saber», continuó diciendo el perro, «que nuestro amo está hoy muy afligido. Su mujer se empeña en que le revele un secreto que le costará la vida, y es de temer que muera, porque quizás no tenga firmeza para resistir a la obstinación de su esposa. Todo es luto y aflicción en esta casa, y tú eres el único que estás gozoso y nos insultas con tus cantos». «Nuestro amo», replicó el gallo, «puede salir si quiere muy fácilmente del apuro, que se encierre en un cuarto con su mujer, le mida las costillas con una buena vara de fresno y no insistirá en saber el secreto. Si no lo hace, él tendrá la culpa de cualquier desgracia que le suceda». Apenas oyó el labrador estas palabras, fue en busca de un garrote y pegó a la mujer con tal fuerza que ésta gritó al fin: «Déjame ya, por Dios, que no volveré a preguntarte nada del secreto». El marido, al verla en razón, abrió la puerta. Entró toda la familia y felicitó al marido por haber encontrado un medio de persuadir a su esposa. «Hija mía», añadió el visir, «tú merecerías que se te tratase de la misma manera que la mujer del labrador». «Padre mío», dijo Shahrazad, «mi resolución es irrevocable, y no me hará desistir de ella la historia que acabáis de contar. Yo podría referiros otras que os harían no oponeros a mi designio, y si el cariño paternal se resiste a mi súplica, iré yo misma a presentarme al sultán». Obligado al fin el visir por la firmeza del carácter de su hija, fue muy afligido a anunciar a Shahriar que aquella misma noche le presentaría a Sherazada. El sultán se llenó de asombro al considerar el sacrificio que le hacía el gran visir y la facilidad con la que entregaba a su propia hija. Bueno, ho deixem aquí per avui i ja continuarem la setmana que ve. Sí, ho deixem aquí.